Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli Müslümanlar hayır ve vakar. Qiniçi söhbet amru bil ma'ruf ve nahyu anil munkar. Luda İslam din qene ve haktin qısan xeset. Allah Teala'nın buyruq peygamber dişas qılurz ve qısan amal hadika ihtilat fide. Qısan qolaqı kurla ham emirevo, pis qolaq nehvo. Allah Teala üçü paktir Kur'an'da buyruq izva. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhavna anil munkari ve tu'minuna billah. Sadakallahul azim. Ayatta kozvavol Allah Teala di habar gozvuçaz. İslam di ummat Surmanri ummat am viridlani layıklı ummat yazva. Vadan layık val küka ibaret yazva. Adan layık val ha musurmanri qısan qolaq kurla ha qısan qolaq emirizva qısan qolaq ayalhuzva ve pis qolaq nehizva emirluhuzva. Ha iktin amalda ve Allah texni aburiğunva. Ha im amal diz keligna abur Allah Teala di layıklı ummat viridlani hayırlı ummat yaz halqunva. Ve abro imansuz rıgalaz jengt xuzva habur din dal xizva abro ta abro İslam kabul daldi. Ve abro ka ama İsa'na batal gızaftir hayra ravazva. Ve Peygamber de aleyhissalatu vesselam lahanva insanları arada viridlani qısan kas amya nika amabruz hayra vata. Ve pis kas amya nika amabruz ziyan hasarata vata. Allah di xiyaguna yani Allah din sattir val xvequna ve hadal şakti gizva insan Allah Teala din buyruğar qilet xuzva insan Muhammed peygamber dix yagunva insan im Allah Teala diz Allah Teala din layıklı ummat yazı layıklı insanlar yazı. Ve cizlahata ni Muhammed peygamber din hak vilal şak gizvata am Allah dixni yagunvaç ve Allah Teala din paktir kalam koz qazvaçada. Ada abur Allah Teala'nın kelimeler paktir Kur'an saniyet editükürün ve gafariya luhuzvu inanmış tüşir insanları kafirri. Ve Muhammed Peygamber de aleyhissalatu vesselam luhuzva eğer kökasadaz saçuruk Allah'a kurta ada ham gılivdi tükür qura. Aqozarra hak olaq. Eğer hak jizvaşta metivdi yani gafun oldu aqozarra. Eğer hak ni jizvaşta rikya qwani narazi vol qalurra. Ve iman din viridlani zayıf dereceye. Yani mümin kastiva jezva Allah zva viridlani gıcık olaq am yazva narazi vol rikya qaluru. Kamalu isan riluhuzva giliv ditkür qamo düzeru im hakim rim paçah rim peşeya. Metiv di gafun ol ditkür qamo im alim rim elnva isan rim peşeya. Ve rikya narazi vol avu im ama insan rim kar yazva. Ve madni ihtilat izva niva hikting olaq jezvata nila hikting olaq alaq zvata giliv de aqozarun rikya narazi volavun veya gafun ol de aqozarun ham had qilet xo am adam vizifa yazva Allah ni pata majbur namayahdan xvetunva niva hikting olaq alaq zvata jezvata Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve taavanu alel birri ve takva ve la taavanu alel ismi vel udvan. Sadakallahul azim. Buyruq izva Allah Teala di künikvez. Sadaz qısanq olaqta Allah tika kıçehunin kardı kümekse ve pis olaqra gunaharavuna düşma bileri gerez bilera künikvez. Kümek gumir hak olaqar kü arada imir. Kümek avun amlaha çalehi sadaz qısan nasihat gun hada qısanq olaqara qatun patal. Ve hadan vilik pis olaqrin reqer agalovun. Eğer ada haktin fikir niyata vata yemir vaqtun damaz hama qozaru. Qısanq olaqtiz reqkun. Valahanu ki Muhammed Peygamber de aleyhissalatu vesselam eğer din qene çuru çiviler tozva insan akurta hamrika hadan narazi vol avurta sa insan de. Lozuki Allah Teala de aktin kastin rik iman divat orada ve hada salamat vol islah vol guda. Ve eğer sada dinde çiviler çuruviler tozva insan
nehis khayta alchakharis khayta luhuz bihi adan rik iman diva tsurna wa adas islah wal guda qiyamat yuquz chkhitir musibat yuquz hayquz ulki adas sikin wal guda ne amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar qsanq olaq ayol huzwata pisk olaq emir huzwata amluzu ki Allah Teala din halife içiler al ve peygamber din halife içiler al ve Allah Teala din kalam din Kur'an din halifeye içiler al. Hudayfa lohudak Allah razı kay kasti ihti mesele gizva. Akti zamanı erqed oldu insan riz çpin arada çebe çuknwa majlista geliqnwa lamron niqezwa leşkon kanjeda habrun arada mu'min kas amru bil ma'ruf ve nahyu anil munkar qsan qolaq aya pis qolaq emir luzwa hakti qsan nasihatar guzwa insan jedaldi mu'min kas jedaldi which is lata abruz uruk qolaq ruzwa isanarya haram qolaq haram dik uftunwa isanarya abruz ve qini nasihatar ve qini ihtiltar abruz kanjedach wa kozwa halda haktin zaman yer izat aluqnwa zaman yer haktin boryazma çaz çi ümürden qini hakti misalar gızafa kozma Musa peygamber de aleyhisselam Allah tih alqayna luzuhi ya Rabbi Allah tin pata hiktin sobar avaz bu aktin kastiz ne juan din distha ve juan sayuldaş qsan qolaqtal everzvata qsan qolaq aya pis qolaqar emir luzvata haktin adaz uç sobar ava wada Rabbi dia da cevap guzva har sagafuna adaz saysan qene partiya tar urda qon sovab kizva Wallahi ki Allah Teala di zazri gıcı de kıyamet yıkuz adaz son qene azabargoz son azabargoz Hadisul Qudsi paktir hadistin qene Allah Teala di Adam ve ruhayre alqena Allahuz ve buyruq izva ey Adam ve ruhayar künjemir luzu ki tuba istiğfar yergal ve hezva isanrika yani tuba istiğfar yergal ve vece qezvaç Buş xiyaları ki xizva isanar jemir kün. Uj ahiratin qoliz abaditir qoliz biçin kütahtejda ümürdiz. İçi giler goz sa qsa qini amal nigoçis xizva isanar ka jemir lozva. Ni metel gafaral qsa ibadet ehlirin ihtil targiz ama üçiv gwa amalar munafiqri qeçin labron bur jemir kün. Eğer adaz sakolaq gayit Allah tin pata hadasa qsan qolaq khayta amrazi jeda ama ki am sakolaq dik mahrum khayta adav için fikir adav için talabun qiliza qaturta am sabur sujez ve adam sabur qaxsu aktin insan rikamu jemir luzwa qsan insanar qsan khaytar ve insanar kanjizwa ama ki viç habrun arada tuşir ve qeçin Allah insanar da kantir ama viç habrun jergedatir insan von jemir luzwa ni ama bros qsan qolaqar ayaluz jwa qolaqar qilit khuntiz wa isan rikani von jemir ve pis qolaqar emir luz ju ha amaldal Allah insan yaz kün jemir luzwa Ali ashab de üçela Allah razı koy ihtilat izwa zaz peygamber de va khanulda akti zaman yarqeda cehilara qalta aqul diz qiri timila qolava haktin isanara qaltoldu cehilar Abrun svejeda gafar ihtiltar abrun velik devirde xayqsan dinehlerin gafar jeda abrov ama çebabur din divayar gajjeda çemeruk taqud wa khil hik fadyar gajjeda ta hak hajihilar aqul dizqiri din divan yar gajjeda Mu'min ksar iman ganwa isanar akti burkhane kanda çevçmi arada yani abru hakti raftar biler khane kanda abru qsan qolaq ayal khane kanda masadas buyruğiz pis qolaq dika khane kanda ve ha arada ha savaqtunda çebrik el aludnik andaç yani çpin gafar çpin krarih galaz cüz qidavol krarni gafarish kutugna burjedavol ve Allah Teala di buyruq izva Bismillahirrahmanirrahim vel mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf ve yenhavna 'anil munkari ve yuqimuna as-salata ve yu'tuna az-zakata ve yuti'una Allah ve rasulahu sadaqallahul azim Kur'an din qine ayat din qine Allah Teala buyruq izva mu'min itimarni mu'min dişehliyar satsadan arada abur
юлдашархиз, дустархиз ханаконда, қсан қолах эмириз, пис қолах нехиз, кпартиатариз, закат аргоз, садақ аргоз, ва Аллах дизни пайғамбар диз митюх ханаконда бур. Абу Дарда лухда касти ихтилат избо бичала Аллах разихуй, қсан қолах авун эмирая, пис қолах нехая, эгер күне иамал турта, Аллах Таала күн қиле, күн винел пачах волиз, залумар, залум хакимар пачахар цигда, абру кү қизиброз, хатур хурмет қидач, جهل ريف رحملو بلي اجدا چبور و رحمسوز بلي اجدا و لوزوخي كي اراد واقسان كسري طلب نار ايدا و ابرو دياريز جواب جغداچ ابرو كمه كانجدا غالب بول قزاميشون باتال و ابروز غالب بول جغداچ لوزو الله تيم باتا ابروز غالب بول جغداچ و ابرو چپين گناهلا غلقه چون طلبده و ابرو گناهلا الله تعالى غلقه چوداچ لوزو eğer ha ikti güzeltir amalçına turda. Allah Teala Musa peygamber ve haber qaz oldu. Ya Musa zum patal nahi amalavunu hiktin kararavuna. Ada cevap gana ya Rabbi zakpart yataravuna siver khina sadaq ayargana za zum patal sajda yaravuna pelçiliz yani kramaravuna. Zavaz şukur gana una zazra qura paktir kalam kitab zaham kelna ve zikriyar وريك الغي الذكر يرونا والله تعالى دزلوز يا موسى هنا ورك بارت ياتار ابور وون بطل شهيداري قيامتي يقوز ابور شهيدار جدا هنا عباده ترون يعني وي خير دي زاق الاخر سوير خنار نبو جهنم دك خدا قل خنار يازو جهنم دي صوكا عذاب رك خدا بور وهنا جاي صدق يعني ابور قيامتي يقوز ماس كلجه خن تخالا صايواتنا رقين افير دا وقتوندا و سرين بلك خدا ها هاكتين سرين واليز وزغدا هنا إزوا الله رك الغنار أبور وز جنتين باغلار حضور نوا ترار يزوا هناك إلا كلام الله تعالى دين أبور وون بطل جنت حضور نوا قليار درامتار güzeltir و هري بريار يزوا هنا ونوا ذكريار أبور وون بطل أكشد جنته أما هنا زون بطل وچون الله ماد الله تعالى خبر قزوا وهذا جواب جزوا موسى دي يا ربي زغا وچه دوم پتل نزز لاهلهنا و الله تعالى دزلوزوا و زوم پتل وج کانخنا و زوم پتل وج د کانخنا وز يعني موسى پیغمبر دیز چیرخنا همختین زورباتر عملیتا اگر الله تعالى دي قني انسان اكور وقتوندا هم ريكين سيد قدا کانخو و الله تعالى دیز دکان انسان يعني الله دیز اکسی قجز و الله دین دشمن هم الله پتل دکانخو هكتين زورباتر عملياتا زورباتر عالم شيخ حسن البصري دي رحمه الله اختلاط إزوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام غفارة عرضوا زي أمتك ويردلاني زورباتر شاهدار شيختر شاهدار أبور يزوا وج عدالت سوز ظالم پچهتي پتاو اتانا اديزوا چروق الاختكا ام اقوزارن چين اللهان هداز امير لهنا امر بالمعروف ونهي عن المنكر قصاند ايا بيستي ايمير لهن بويروغونا و اكار پتل جانگاي انسان وجا ودا هم شهيد يزو وادز جنت چكاجدا سفت شهيدني ارada حمزه دين جعفران چپلا الله رزقوي ابور زورباتر شهيداره اسلام دين سفت devirde خي پیغمبر دين اميه و پیغمبر دين اميدگدا و habron arada oldu ki hadaz ne çıkacağıda Allah tin pata im زورباتر حكتين درجيز والله تعالى دي يا رب يا الله قسمة تورا والله تعالى دي يوشع بن نون عليه السلام پیغمبر ديز وحي رقور نولد زاوي خالد كاتير بتقاد أغزور كاس چورو إنسانار يعني حرامز ديار گناه رزوا إنسانار ترگي ده پيس بور وهبرو كواز يخصور أغزور قسام بورني ترگي ده و يوشع پیغمبر خبر قزو يا رب بلوزوا پيس كساري قدر قسمت وچت از چیر خانالنا بس اقسام برو یزو خوچ کوی لهن ابرو وچز هاکتین عذابار قزوا لهن خبر قرلا ابرو دکی زاد دکاتر کلا خرا کورلا ابروز دکانج د چیر خلق د شرولده ابرو ها اما برو چپین جمعیت arada چروق کلا خار حرام کلا خار ایدا وقتوندا ابروز کوز قازا چیر و ابرو قازارزا چیر لهن و ولی کان دیوردین
mihik sari velikan devirdin iman ehleri, din ehleri, çpin gadariz, çpin ruhariz, viyaz nasihatar ida vaktunda abru ihtin teklif arguzva. Ezi xwa eğer vaz amru bil ma'ruf ve nahyu anil munkar qsanq olaq emiriz konzvata, pis olaq nehiz konzvata, volu ki buna bu saburlu bilildi yaraklamışa. Buna sabur evi ve savaktunda un şaklu cemir Allah timpata vazcehetir sobar agavdade. Ve eğer aktin kas avata yani Allah timpata viçir soba kagdade rikinsit qida saşakni Allah çiz inanmıştır insan avata am savaktunda ni hasarat diz ziyan diz zarar diz avattaç. Allah Teala de adav için payga qardı. İnşallah Allah Teala de çuni ha ihtin qısan amadrin sahibar ura çadni qismet ura ya Rabbi ya Allah qısan olahar iz pis olahar nehiz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.